Assalamu alaikum, hürmetli arkadaşlar. Bugün kollektif guvalık verişine hazır başlayımız. Assalamu alaikum, dear brothers and sisters. We're going to start giving our testimony today. Hazır ben üzerine urtukaları üstünün guvalık verime. I'm going to testimony on my relatives and the family members. Ben üzerine tunçulukla ismim Nebican Ala, Şivsiye vatandaşı. My name is Nebijan Allah. I'm a Sweden citizen. Benim urtukalarımdan Akam Abdülhalil ve Hedem Zühre Gülala. From my family, my brother Abdulhalil and my sister Zuhra Allah. Bunlar benim egelige ahvalında 2018 yılı birinci ayda Xitay tecavüz tarafından tutuklandılar. As I know, in 2018, January 1st, they were arrested by the Chinese people. Akam Abdülhalil Ürümçi'de Öbgü Doktorxanasının doktoru. My brother Abdulhalil is a doctor in Urumqi city. Hedem Karmay şehirlik neft işçisi. My sister is a petrol mining worker in Karamay. Bularının iş bir Xitay tılığa yoki başka tıllara ihtiyacı yok, hem hizmetke ihtiyacı yok. Bularını Xitay mecburi şekilde cezalarına kamadı. They were all experts in their own fields and they don't need any work or anything. They were just arbitrarily arrested. Ben bularının hazırki ahvalının kanalını bilmeyim. Hazır ben işkişiliğini açtı. Fakat lan urtukallarım bilen çok alakam üzüldü. No, I have no information about whereabout them, and for 2 years I don't have any contact since then. Ben halkaradan ve dünyadaki kişilik hukuk teşkilatlarından Xitay hükümetiga besim kılıp urtukallarını derhal koyup verişine hem bularının hak hukukunu kapalatlandırışını talep kılmak. From the governments and the world, I asked them to save them and then guarantee their safety and lives. Esselamu Aleyküm. Nasılsınız Ümidcan? Karmay şehirden. Hello, my name is Emincan from Karamay City. Bizden sarkılarımızla, oğlumlarımızla, her xil banalar bilen kamplar solar. Our scholars, our leaders were detained arbitrarily without any reason or charge. Ularning bazılarını öldürüp, bazılarını türmede kesip, insan kalbine çıkan zulümlerini kılmakta. There were some couldn't take the torture that done in the prison or camps, and they were dying because of that reason. Bütün dünya devletlerinin, dünya halklarının birleşip bu zulümden tur deydiğine vakti geldi. I want everyone to together and help and stop this, to help to stop this torture that has been taking place. Bunu tur demese bu Xitayla dünyalık zulümlerini her bir devlet, her bir yerlerge kengaytidi. If the world isn't stopping this, this will come to other nations that after the Uyghur people. Bizim bu alımlarımızla, sarıklarımızla şersiz koyup birişini ümit kılıyorum. Hem halkaranın bunun besim işitip koydurup birişini ümit kılıyorum. I want our scholars to be released immediately without any charge, and I want everyone to help to achieve this. Bu bizim işlerimizi güç çıkarıvatkan, kollavatkan her xil devletlerine hemisiga rahmet bildirmen, hem bunlardan teşekkür etmem. I send my best regards to officials, to NGOs, to any man, any woman that helping our voice to reach to the global communities. Rahmet. Thank you. Assalamu alaikum. Benim ismim Abdülgani Niyaz. Karmay şehirden. Türkiye vatandaşı. Hello, my name is Abdulghani Niyaz. I'm from Karamay City and I'm also a Turkish student. Ben lazım ailem için guvalık vermem. I want to give a testimony for my family. Bu aileminki asas cinayeti Türkiye'ye gelip kızımdan toyu katlaşkanlık diye ibaret bir. Their only crime is coming to my daughter's wedding. Çoğunluğum Mizangül Niyaz. My elder sister Nizami Niyaz. Mizangül Niyaz. Küçük sanırım Rızvangül Niyaz. My little sister Rizwan Gül Niyaz. Ciğenim
Reyhangül Asgar, my nephew Reyhangül Asgar, Kilin Zeynep Ömer, my daughter-in-law Zeynepgül Ömer, Kiçkinim Abdülsamet Niyaz. my little brother Abdüsamet Niyaz. Ya bunların hepsi Karmay'daki teknik işçiler. All these people are technical workers in Karmay City. Ularning qo'ldan nurg'ulg'an Xitoy shogirdlar chiqqan. They were trained many pupils in their work fields. Xitoy shogird chiqqan ustininki qandasiga bir kampig berib, u yerdan yana ma'lum bir hunar yoki ma'lum bir kasbni o'rgatishi meni aqlim qabul etolmaydi. I can't imagine how technical workers can learn something from the camps. I can't imagine that. Men har qaysi xalqaro tashkilotlarning inson haqlarininki urug' tuqqanlarimni Xitoy hukumati besim qilish orqali hemen qo'yib berishini talab qilaman. I want officials, non-officials, any kind of organizations to put pressure on China and help them to release. Rahmat. Thank you. Assalamu alaikum. Benim ismim Abdurrahim. Hello, my name is Abdurrahim. Ben yüzüm Kaşgar Peyzavat'tan. I'm from Kashgar, Pezvat. Benim 5 farzandım var. I have 5 children. Bunların hemmisi vatanda Kaşgar'da Peyzavat qilib qolgan. They're all residing in Kashgar, Pezvat. Ularning bu tarafga chiqishiga Xitoy izin bermedi, ruxsat bermedi, 4 yildan buyon. For 4 years, China's government didn't allow them to come to Turkey. Men Kaşgar'da oliy maktabda o'qiyotgan vaqtimda bu Xitoyninki zulmi shu 90-yillardan tortib, mening aqlimni bilgandan tortib bu zulm hech qachon to'xtab qolgan yoki hozir kuchayib u vaqtda yo'q bo'lib qolgan vaqt emas bu. Since 19s, when I was in university, all these terror was happening in China, in East Turkestan, and it's not for only today or yesterday. 97-yili Xitoy Shangangni qaytarib olish harb kunida meni shu oliy maktabning oxirgi yilida o'qiyotgan vaqtimda sababi o'zimninki, ya'ni biz millatniki bir kishilik huquqini insonda yoshimizni talab qilganligim uchun tutqun qilib meni 3 yillik kesim e'lon qildi. I was sentenced to 3 years prison in 1997 when they were retrieving Hong Kong from England. The reason was I was asking for my human rights and own peaceful life. Türmeden 3 yıl toşkuzub çıqqandan keyin bir insonda yashash fursatiga erishamaganim uchun, har qachon hayotim tahdid ichida o'tganlik uchun oxiri qochoq yo'llar bilan chet elga qochib chiqishga majbur bo'ldim va 2013-yilda vatandan ayrilib Turkiyaga keldim. After I was released from the prison, there was no place, there was no peace to live in my home, and then in 2003 I came to Turkey in an illegal way. Türkiye'ye kelgandan keyin ballarım bilan shuningdan buyon hozirgacha hech qanday aloqa qilolmadim, telefon hech qanday aloqa bo'lmadi. Faqat bir qatam telefon qilganim uchun shu telefon qilgan inim 6 oy tutqun qilinib 6 oy tutib turildi. Since then I had no contact with my family, and only once I have a call with my brother, and he was sentenced to 6 months prison for that reason. Onundan keyin faqat oilamninki, farzandlarimning xabarini vatandan Türkiye'ye kelgan ba'zi ben tunishadiganlardan anlab uqib The information I know from my family is family members who came to visit Turkey. Egallagan xabarimda 2015-yili 10-ayning 18-i ayolim bu xalchamni tutqun qilib, uni 7 yil kaskanlik xabarini oldim. In 2015 October, I heard that my wife was sentenced to 10 years prison. Sababi men yüzümninki bir hayati bexatarligini kapolatga ega qilish uchun vatandan qochib chiqqan bir qochqinninki ayoli bo'lganlik jinoyati bilan uni 7 yillik kesdi. She was sentenced to 7 years prison because I was illegally immigrated to Turkey. Onundan keyin dadam va 2 inimni 2016-yili 25-dan tortib tutqun qilgancha hozirgacha hech qanday izdirigi yo'q, xabar yo'q. After that, in 2016, my brother and my father was arrested, and since then no one has any information about them. 2015-yili 10-ayda ayolimni tutqun qilgandan bu yana hozirga kelgacha
Men 5 balamnınki hiç qanday avazını anlap bakmadım. Since my wife was present, I haven't heard my children's voice. Men anlagan xabarimde meninki balamның çoğu kızdı. Bu kızını Qo'sh til maktabi degan Xitoy maktabiga onasini tutqun qilgandan keyin majburiy elib ketgan. After my wife was sentenced, I heard that my eldest daughter was taken by Chinese government and sent to bilingual school, which forces people to learn Chinese. Uningdan boshqa dadam va 2 inim, 5 balam va ayolim anam bularninki hayot tirikligidan mana 2016-yildan buyon qadar hech qanday xabarim yo'q. Also, since 2016, from my father, from my mother, from my 2 brothers, I have no information if they are dead or alive or what happened to them. Mening insoniyat jamiyatidan talab qiladigan talabim What I ask from the humanity, agar insoniyat dunyosi bizlarni inson deb qarasa men insonman. if the world sees us human, then I am a human. Mening insondek yashash haqqim bor. İnsoniy haq, huquqqa erish majburiyatim bor. And I have a right to live as a human. Men insoniyat dunyosida qilgan hech qanday jinoyatim yo'q va insoniyat dunyosiga ziyonkashlik qiladigan hech qanday bir faoliyat bilan shug'ullangan ishim yo'q. I have never been did any kind of things against humanity or the world laws. So Mening bir hayotiy bexatarlikka erishishimga va bir insoniy haq huquqlarimning kapolatga ega bo'lishiga, ota-ona, farzandlarim, oilam bilan jam bo'lishimga, shu insoniyat dunyosiningki qo'lidan kelgan imkoniyatlarni sarf qilishni umid qilaman. I want to live with my family in a human way, in a peaceful way, and I want everyone to help for this. Meningki dadamning ismi Amin, onamning ismi Hurnisa. My father's name is Emin, my mother's name is Hurnisa. 5 balamning cho'ngining ismi Bilqiz, uningdan keyingisining ismi Abdullah. My children's eldest name is Bilqiz, and the second one's name is. Üçüncüsü Carullah, dördüncüsü Seyfullah. The third is Jarullah, the fourth is Saifullah. En küçük kızım Şehide. The youngest daughter is Shahida. Men bular bilan jam bo'lishni, tinch bir xotirjam holatda bir insoniy haq huquq erishgan holatda yashashni umid qilaman. All I wish is to live together in a peaceful way with them. Rahmat. Thank you. To'xtatsak.